Yes, amahoro y'Imana nshuti bakunzi bacu, nshuti bakunzi b'Ibendera TV, mwebwe mwahisemo kudukurikira, ndizera yuko mumeze neza, ndizera ko kandi mukomeje kugubwa neza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Abadukurikira bari mu Rwanda, hari abadukurikira bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abadukurikira bari mu bice by'iminembwe, ubwo mbavuze abanyamurenge, inshuti zacu, abahima n'abandi bose batandukanye mudukurikira muri ku butaka butagatifu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nasuhuza abadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nizere yuko mumeze neza, mukomeje kugira ibihe byiza. Tuje makuru rero agezweho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gikomeje kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, murabizi n'ahandi tujya twibanda, tuba turi ku mirongo y'imbere cyane ku rugamba, by'umwihariko rugamba M23 ikomeje guhanganamo n'imitwe yitwaje intwaro ya FDLR, Wazalendo ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Uti rero niki nkuzaniye ku munsi wa none? Ni iyi nkuru nkuzaniye inkuru zigera kuri 3 ziremereye, aho nje kukubwira ko kuri ubu inkuru igezweho, umutwe w'inkuru zitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ibitangazamakuru bitandukanye byagiye bihurizaho, nuko kuri ubu umutwe ya Wazalendo, uyu mutwe wamaze kuba usubiranamo n'ingabo z'u Burundi. Uti byagenze bite? Abarwanyi b'iyi mitwe yitwaje intwaro rero ya Wazalendo, by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, baje kwifatanya kugira ngo barwanye M23. Barimo barashinja ingabo z'u Burundi kuba zaba zirimo zirafasha cyangwa se zirimo zirakorana na M23 bya hafi, ngo bikaba ariyo mpamvu batangiye kuba basubiranamo. Ndaza kugenda nkubwira rero byinshi kuri ibi, kukuba ingabo z'u Burundi zaba zirimo zirakorana na M23 ngo bitunguranye, ngo ahubwo ngo mu gihe zaje kuba zikorana na FARDC, ngo ahubwo ngo zikaba ziri kwisanga ziri gukorana na M23. Ndaza kugenda mbigusobanurira, ari nabyo byateje umwiryane, abasirikare benshi bakaba batangiye gusubiranamo, nibyo ndaza kugenda nkubwira. Ariko kandi ndaza kukubwira yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo M23 nyuma yo gushinga banki yamaze kurahirira kuvana ku butegetsi Tchisekedi. Byatangajwe rero n'umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizamo imitwe ya M23 ndetse na Twirwaneho, ni Colonel Nanga, aho yatangaje ko Perezida Felix Antoine Tchisekedi Chirombo agomba kuva ku butegetsi ngo kuko akomeje kuyobora nabi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndaza kugenda mbigusobanurira 5 kuri 5, nkubwire impamvu yo gutangaza ibingibi, nkubwire mu biganiro barimo niba iyi ngingo ariyo bari kugenda batambika, ariko icyo wamenya cyo mu biganiro bigomba kuba ku uyu wa gatatu nyine bikabera mu Doha muri Qatar, ngo ingingo iremere bagomba kuba baganiraho ni iyi ngiyi nyine y'ukuba uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tchisekedi Chirombo agomba kuba yava ku butegetsi kuko gakomeje kuyobora nabi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izo ni zimwe mu ngingo rero ndibuze kugenda nkuganiriza, ariko ntabwo ndibure kukubwira aho urugamba rugeze hagati ya M23. Kuri ubu rero M23 muri ayo masaha tuvugana irimo irabarizwa mu gace ka Warikare, yamaze kuba igarukamo, ariko ntabwo yagarutse yose. Yagabye rero igitero cy'indege, yamaze kubigaba ku ngabo za Wazalendo zikambitse yo ku nkambi y'igisiri y'abasirikare ba Wazalendo. M23 yamaze kuba igaba igitero ikoresheje indege, ni nyuma yuko ifasha umusirikare wa Wazalendo yica umuturage cyangwa se umudamu, inkuru nakubwiye ku munsi weje agerageje kumufata ku ngufu. M23 mu guhora yagiye igaba igitero ku basirikare b'uyu mutwe nyine witwaje intwaro. Ndaza kukubwira umubare w'abahitanwe n'iki gitero, abapfuye nyine bazize iki gitero cyagabwe n'indege kigabwe n'abasirikare ba M23. Ndaza kongera kandi nkubwire aho bigeze kukuba Tchisekedi kuri ubu bivuga ko yatangiye gukorana n'uwitwa Putin ngo byamaze kuba birangira ngo we ugiye kubukorana na Tchisekedi nyuma yuko Trump yanze gufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biravuga yuko rero Vladimir Putin ngo bihagaze neza amasezerano agiye kuba ashyirwaho umukono, tukaba twabona abarusiya mu ntambara na M23, abasirikare b'u Burusiya bakaza kurwana na M23. Ibyo birashoboka 5 kuri 5. Rero ndaza kukubwira byinshi kuri ibi ngibi. Ese byaza gutangira kubahirizwa ryari biramutse bibaye? Ese amahirwe yuko byaba na yahi? Byose
ntuze gucikiriza video bantu muza mukavuga banti ese ibintu wanditse muri title ko bidahuye n'ibiri muri video. Reka nkubwire yuko warebye iminota 2 ibanza utabasha kuba umenya ibyo birimo. Akenshi iyo natangije titire biba biri kuze inyuma, niyo mpamvu usabwa kureba video yose kugira ngo utaza gutwara amakuru y'igice cyangwa se amakuru atuzuye. Ariko reka nizere yuko muri comment uba wagezemo watangiye kwandika, ariko kandi wamaze gukanda na subscribe. Ni Kwibendera TV rero, mukanya nyuma yako kananga munyemerere nze mpite nanzika n'amakuru ku buryo burambuye. Yes, ikaze rero mu makuru ku buryo burambuye. Nyemerere nyatangire kuri iyi ngiyi nari maze kukubwira ibwa ke Ventura yashinze banke. Nyuma rero yuko ishinze iyi banki yisirahira kuvana Tchisekedi ku butegetsi, nibyatangajwe n'umuhuza bikorwa w'ihuriro ryanze Fleuve Congo, ihuriro ribarizwamo umutwe wa Ventura nyine ndetse na twirwano yamaze kuba ibisungaho. Ni Colonel Nanga watangaje ko President Felix Antoine Tchisekedi agomba kuva ku butegetsi ngo kuko akomeje kuyobora nabi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi Nanga bitangaje kuwa mbere tariki ya 7 Mata, nubwo yari amaze gutangiza ku mugaragaro banki ya Kadeko Ventura iheruka gushinga umunsi yashize nagendaga nkubwira nyine. Yagaragaje kandi ko ibiza birimo umwuzure uheruka kwibasira umujyi wa Kinshasa byahitanye abantu batari bake, ngo byatewe no kuba ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tchisekedi butarigeze bwita ku bikorwa remezo by'iki gihugu. Minisiteri rero y'umutekano w'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa mbere nibwo yatangaje ko abantu 33 aribo byari bimaze kumenyekana ko bishwe n'uriya mwuzure wabaye mu mpera z'icyumweru gishize. Colonel Nanga yavuze ko ibyabereye Kinshasa bigaragaza ishusho nyayo y'ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tchisekedi Chilombo. Ati iyi ni ishusho ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyoborwa n'ubutegetsi bw'iterabwoba kandi buvangura bwa Tchisekedi. Ibi bigomba guhagarara. Tchisekedi agomba kuva ku butegetsi kandi akavuva vuba byihuse. Colonel Nanga kandi yanatangaje ko ubwo abarwanyi ba Ventura bafataga imijyi ya Goma na Bukavu, by'umwihariko mu mezi 2 ashize, ngo leta y'Kinshasa yafunze amabanki yose yahakoreraga nyine by'umwihariko muri iyi mijyi ya Goma na Kinshasa n'indi mijyi yose Ventura yamaze kubifata, igamije rero kuba ngihana aba baturage. Ati ese mbibutse ko amafaranga ari muri banki zitandukanye atari aya bene izo banki cyangwa se leta ya Kongo. Tchisekedi rero akumva kumva ko amafaranga yayobeje ari ayabayabitse, ari abakorera ibikorwa by'ubukungu aho abakozi ba rubanda, abashoramari ndetse n'abaturage b'abanyekongo, atari amafaranga ye ayobye uko ashaka. Yanavuze ko icyemezo leta y'Kinshasa yafashe kigira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu, kuko gituma abaturage bashakisha inzira zinyuranyije n'amategeko babonamo amafaranga ndetse kikanahombya abacuruzi by'umwihariko. Ati icyaha cy'ubukungu cyakozwe na Tchisekedi cyatumye bamwe mu baturage bajya mu bihugu by'abaturanyi kubikuza y'amafaranga, byongeye kandi ibyago byo gusohoka kw'amafaranga y'igihugu. Yunzemo ko usibye kuba icyemezo cya Tchisekedi kinyuranije n'itegeko nshinga n'andi mategeko, ndetse kinagize ibyaha byibasiye inyoko muntu, ngo kuko ngo uruhare runini ngo abantu benshi bamaze kwitaba Imana bakomeje kwitaba Imana, ngo ikuboko kunini ngo kwa President Felix Antoine Tchisekedi Chilombo, ngo ni nayo mpamvu ngo mu gihe cyavuba gagomba kuba yavuye ku butegetsi agatanga imihoho ngo abashoboye bakayobora, ngo undi wari wese wajyaho ngo biteguye gukorana nawe, ngo ariko ngo ikibazo ngo babona ngo kikaba giterwa na President Felix Antoine Tchisekedi. Reka nkomeze aya makuru, nkomeze nkuko nari nabikubwiye n'ubundi namaze kukubwira ko abasirikare ba Wazalendo batangiye gusubiramo namo n'ingabo z'u Burundi. Aba barwanyi rero b'imitwe yitwaje intwaro ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitabaje ngo bayifashe kurwana na Ventura, barimo barashinja ingabo z'u Burundi kuba zaba zirimo zirafasha ziriya nyeshyamba. Babigaragarije rero Minisitiri w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo Mwadiamvita ubwo yahuriraga
n'abahagarariye Wazalendo mu mujyi wa Uvira mu ntera ya Kivu y'Amajyepfo. Ni muri iyi ntara rero aho abasirikare b'abarundi bakunze kurwanira cyane. Ingabo z'u Burundi na Wazalendo bari mu bagize ihuriro ry'ingabo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitabaje ngo zifashe guhangana n'umutwe wa M23 mu mirwano bakomeje kurwana kuva mu mwaka wa 2022. Izi ngabo rero icyakora M23 ikomeje kuzikubitira rimwe ikazikubita ahababaza nyuma yo kuzirukana mu mijyi ya Goma na Bukavu yo mu ntara nyine ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Umwe mu bahagarariye Wazalendo wagaragaje Minisitiri w'Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo kimwe mu mbogamizi Wazalendo bakomeje guhura nazo ari uko izi ngabo z'u Burundi zikomeje kuba zifasha umutwe wa M23. Ati twebwe ba Wazalendo turi guhura n'ingorane ku mirongo y'urugamba bijyanye no kuba muri kumwe n'umuyobozi wacu ndetse na komanda wa FARDC muri aka karere, mugomba kutubwira intego ndetse na misiyo y'ingabo z'u Burundi mu gihugu cyacu. Uhagarariye Wazalendo kandi yagaragaje ko buri gihe iyo we na bagenzi be bari mu nzira zo gukubita M23 birangira ingabo z'u Burundi zibavange. Ati rwose hano muri Kamanyora ubwo buri gihe twari mu nzira zo gukubita umwanzi, ariko ingabo z'u Burundi buri gihe zitubwira ko tutemerewe kugaba ibitero ku mwanzi. Kuri ubu rero umwanzi akomeje kujya mbere. Ese misiyo yabo ni uguherekeza umwanzi aje kudutera cyangwa ni ukudufasha twebwe abanyekongo? Wazalendo kandi inashinja ingabo z'u Burundi kuba ari nazo zagize uruhare mu gutuma M23 ifatanyangeza. Ati ntacyo igisirikare cy'u Burundi kiravuga kuri ubu bitero nyine nyuma yuko bimaze gutangazwa ko abasirikare b'u Burundi baba bakorana na M23. Nta kintu baratangaza, dutegereje kureba statement igomba guturuka i Burundi ivuga kuri ibi ngibi bakomeje gushinjwa. Munyemerere rero ngane ku musozo wa yaragezweho, mbashimira uburyo twabanye, mbararikira gukomeza kudukurikira, muze mubane natwe muri groupe ya WhatsApp tuba turimo amavideo mugenda mutubaza muri comment, amavideo muzi ko namwe bitashoboka ko tuyabere hano kuri YouTube. Ariyo mpamvu tuba twafashe umwanzuro wo gushyiraho ifoto imwe. Tuba tuzi neza yuko abadukurikira ndetse tubana muri groupe yacu mugenda mubona amafoto n'amavideo atandukanye aba yo ku rugamba nyine tugenda tubasharingira mu magroupe. Groupe ya WhatsApp rero urabona link aho hasi, urabonamo nimero ushobora kuyandikira ukahita ugezwa muri groupe, ariko kandi ushobora no kujya kuri chaîne ya WhatsApp ni Ibendera TV, Facebook ho naho ni Ibendera TV, tukabasha kubana 5 kuri 5. Mukomeze rero mugire ibihe byiza mukurikira Ibendera TV.